Postoji mnoštvo tradicija koje spominju kako su planete i druga nebeska tijela povezana s ljudskim bićima na zemlji. Ibn Katir kaže u svom tumačenju 102. ajeta sure Al-Bakare, časni Kuran, poglavlje 2. Bog svemogući je rekao anđelima: dođite i stupite. 2 anđela među anđelima, tako da bi oni bili spušteni na zemlju, pa da vidimo kako će se oni ponašati. Rekli su: gospodaru naš, Harut i Marut. Tako su se spustili na zemlju, a Venera im se ukazala kao žena od najboljih ljudskih bića. Ona je došla do njih i oni su tražili od nje da imaju odnos s njom. Ali ona je rekla: ne, tako mi Boga, neću sve dok izgovarate ovu riječ mnogoboštva. Oni su rekli: ne, tako nam Allaha, nikada nećemo biti mnogobošci. Zatim otišla je i vratila se sa dječakom kojeg je držala. Tražili su odnos s njom. Rekla je: ne, tako mi Allaha dok ne ubijete tog dječaka. Pa su rekli: ne, tako nam Allaha, nikada ga nećemo ubiti. Tako je otišla i vratila se sa bardakom vina. A oni su tražili od nje da imaju odnos s njom. Rekla je: ne, tako mi Allaha, sve dok ne popijete iz ovog vina. Tako su pili iz toga i napili su se i spavali s njom i ubili su dječaka. Kada su se probudili, žena im je rekla: tako mi Allaha, nije bilo ništa od stvari koje ste mi uskratili osim što ste ih učinili kada ste bili pijani. Tako im je dat izbor između patnje na ovom ili budućem svijetu. I oni su izabrali muku na ovom svijetu. Ovo je prepričao Abu Hatim ibn Hibban u svom sahihu na osnovu Al-Hasana po autoritetu Sufjana, po autoritetu Abu Bekra ibn Abi Šejbaha, na autoritetu Jahja ibn Bakira. Ovo je jedinstvena predaja, hadis, u tom smislu da su svi njegovi prenosioci pouzdani od autoriteta 2 sahiha, Muslima i Buharija, osim Muse ibn Džubeira. Tefsir Ibn Kesir, svjezak 1, stranice 142 do 143, Ibn Katir prenosi istu priču po autoritetu princa vjernika Alija ibn Abu Taliba. Od njega je mir. U drugoj naraciji u Al-Kafiju, Aba Abdillah, mir neka sa njim, je upitan: šta je sa zvezdama, jesu li istinite? Rekao je: da, Bog je poslao Jupiter na zemlju u obliku čovjeka, pa je on uzeo Nearapa i naučio ga zvijezdama dok nije pomislio da je dostigao potpunu spoznaju. Zatim mu je rekao: vidi gdje je Jupiter. Rekao je: ne mogu ga vidjeti u među zvijezdama i ne znam gdje. Rekao je: onda ga je ostavio na stranu i uzeo čovjeka iz Indije i podučavao ga sve dok nije mislio da je dostigao potpunu spoznaju. Rekao je: pogledaj Jupitera, gdje je on? Rekao je: prema mojim proračunima, to si ti. Rekao je: dahnuo je i umro, a njegova porodica je naslijedila njegovo znanje, tako da je znanje tu. Bihar al-Anvar, al-Alama Međlisi, knjiga 26, stranica 113. Također postoji mnoštvo naracija koje govore o efektima planetarnih tela na živa bića na zemlji. Tada mu je Abi Abdillah, mir neka je sa njim, rekao si istinu. Pa kako se zove zvijezda koja će, ako se uzdigne, kamile pobjesniti? Ali Jaman je rekao: ne znam. Abi Abdillah, mir neka sa njim, mu je rekao si istinu. Kako se zove zvijezda zbog koje će, ako se uzdigne, pobjesniti krave? Ali Jaman je rekao: ne znam. Abi Abdillah, mir neka je sa njim, mu je rekao: govorio si istinu kada si rekao ne znam. Kako se zove zvijezda koja će, ako se uzdigne, pobjesniti psi? Ali Jamani je rekao: ne znam. Rekao si istinu, šta je Saturn u tvojim zvijezdama? Ali Jamani je rekao: to je zvijezda lošeg predznaka. Abi Abdillah, mir neka je sa njim, je rekao: ne govori ovo, jer je to zvijezda princa vjernika, neka su Božje molitve i mir na njega, jer je to zvijezda namjesnika i to je prodorna zvijezda, Al-Takib, koju je Bog spomenuo u svojoj knjizi. Ali Jamani je rekao: šta je značenje prodorne zvijezde
englesko piercing star Al-Najm al-Takib. Rekao je: ukoliko je njen početak na 7. nebu probila svjetloću svojom sve dok nije zasjala na najnižem nebu, onda ju je Bog nazvao zvijezdom Al-Najm al-Takib. Zatim je rekao: o brate Arapa, imaš li učenjaka? Al-Jamani je rekao: da, neka sam žrtvovan za tebe, jer u Jemenu postoje ljudi koji nisu poput nijednog od ljudi u njihovom učenju. Bihar al-Anvar, Al-Alamah Međlisi, knjiga 26. Ljudi su u prošlosti obožavali planetarna tijela. Stari Egipćani su obožavali Sirius, pa čak i časni Kuran kaže: i zaista je on gospodar Siriusa. Časni Kuran 53. poglavlje Al-Najm 49. ajet. Koran također spominje Abrahama, mir neka je na njega. Kako gleda u zvijezde, tako je bacio pogled na zvijezde i rekao: ja ću se razboljeti. Časni Kuran sura 37. Al-Safat. Stihovi 88 do 99. Također se spominje Abraham, mir neka je njega. Kako gleda u nebesko kraljevstvo i razmišlja o tome da li je njegov gospodar sunce, ili mjesec, ili planeta. I mi smo pokazali Ibrahimu carstvo nebesa i zemlje da bi čvrsto vjerovao. I kad nastupi noć, on je ugledao zvijezdu i reče: ovo je gospodar moj. A pošto zađe, reče: ne volim one koji zalaze. A kad pogleda mjesec kako izlazi, reče: ovo je gospodar moj. A pošto zađe, on reče: ako me gospodar moj na pravi put ne uputi, bit ću sigurno jedan od onih koji su zalutali. A kad ugleda sunce kako se rađa, na uzviknu: ovo je gospodar moj, ovo je najveće. A pošto zađe, on reče: narode moj, ja nemam ništa s tim što vi njemu druge ravnim smatrate. Ja okrećem lice svoje kao pravi vjernik prema onome koji je nebesa i zemlju stvorio. Ja nisam od onih koji njemu druge ravni smatraju. Časni Kuran, sura 6, Al-An'am, stihovi 75 do 79. Ideja da su planete ili zvijezde ljudi dodatno je potvrđena u 12. poglavlju časnog Kurana, sura Jusuf, gdje je tumačenje sunca Jakub, mjesec je Rahela, a planete su braća Josifova, mir neka je sa njim. Imam Ahmed al-Hasan, od njega je mir, daje još jedno tumačenje u knjizi monoteizma, da je Muhamed sunce, Ali je mjesec, a imami, od njih je mir, jesu planete. U svim slučajevima značenje planetarnih tijela u snovima su ljudi. To je kao da vidite njihove duše u svijetu snova. Knjiga Goal of the Wise, Qaim Aba al-Sadiq alejhi salam, Vrata 8, Nebesna tijela,